Десечка бачако 99 сол объем д газ бензин 1 сола ҳуҷҷат. Чихол кашидаги салонда. Пробегиш 518,000. Кондиционер ҳама чи аст, короче, дута электропакет, коробка механик, люк ҳаст. И чанд шида ка? 45,000 ака. 45,000. 99 сол. Номерои телефон 966 30 60. Мерседес сечка бачако 98 сол 1.8 газ бензин газ евро 4 1 солга ҳуҷҷат дора. Сесад 27,000 пробегиш, кондиционер, механик, дута стеклоподъемникои пеш. Нархи чанд шид? Файродишки бугу нархи чанд сум шид? 47,000. Номерои телефон табду. Номерои телефон 970 70 62 69. Мошин дар ҳолати хуб қарор дорад. Астраҷи бачако 98 сол 1.6 простой ҳуҷҷат надора. Газ бензина. Чорта электропакет. Пробегиш 300,000. Монитор, кондиционер надора, механик, люк ҳаст. Чанд сум шида ка? 37,000 бо савдо меша. Номерои телефон табгу ака? 902 20 3388 3388. Opel Хачибек бачако 96 1.6 простой газ бензин 10 ҳуҷҷат. Состояние бану нормально. Кожаный салон. Дорож простой. 208,000 пробегиш. Монитор, кондиционер надора, механик, люк ҳаст. Чанд сум шида ка? 37,000 бо савдо меша. Номерои телефон табгу ака? 903 55 51 49. Состояние мошин свежая бачо.
Астраджи бачако 2003 1.6 инжектор газ евро 4 ҷат бучидаги ҷатош дута электропакет дар он каткадагиай 438,000 пробегиш кондиционер механик сидения обогрев люк надо чанд сушидака 45,000 бо савдо меша номерои телефон табгу ака 909 98 240 Opel Hatchback бачако 97 сол 1.6 простой ҳуҷҷат 1 сол дига дора газ бензин салон лата кашидаги 500,000 пробег дора бачако кондиционер надора механик люк ҳаст чанд сум шидака 26500 мешидагиш номерои телефон табгу ака 907 907 58 08 Opel Caravan бачако 98 сол 1.6 простой газ бензин ҳуҷҷат 2 моҳи дига дора биаем пештангимш дарош простой пробегиш 416,000 кондиционер ҳаст коробка механик люк надора кафо и чанд ташидака 30,000 бо савдо меша номерои телефон табгу ака номерои телефон чанда 908 88 88 00 02 кушиш